Entam so miura, entam so. Entam so dia Manase beka ye nyina. Eya atro. Anase ni nyina eye nokore. Bua ya ni yensem mu bi. Entam so. Eye nokore why? Die Manase beka ye bia na tu bia ye nokore. Muamu blue. Die Manase ebeka na tu biara eye nokore. Na eye nokore tuo do na oka. Ati nyame ase. Enti sa ofra ho nyame ba. Anas okristoni a. Se okristoni nya asama wan di na asama. Bible so se mfa bone nche mprenso ahodo nso. So ti ase Luke chapter 17 verse 3 to 5. Eti bi asama se bone fache. Nti ade na agrada ono onfa Manase bone enche. Maybe dia mesi me kasa free scriptures. Enye me manhwere. Enye me bo me ti. Me ka sa wo bo wadwene. Never, I will never say wo bo wadwene. Enye say ye ma na answer. Previous video I had to say meeting. Yeah. Na ma wo ba. Ese me ba no ya bo papa. Na kole bi onu mok bia ne timu ye ne de. Yeah. Na o chine bi nti me ba no onu mok. Na o chine bi me ba no mok a. Ana me ba na bie na no ka say me o china kra me ko no mok. Wa wo ti ma se be bi say enye wo na wo se obi akole bi onu mok bia ne timu ye ne de. Na me ba se o ko no mok. O ba ka tem say ene confirm say wo so ba ne timu ye de. Any day, even though onya no because waka to was say ochina obenum den milk. It by your words, o si agrada onyame na afre no. Osofo bia so okọ police station, won free nyame. We say agrada obekọ police station Saturday Manase akọ court, ama na be yi ne nsam na no ano. It agrada on free nyame. Meme de tieni em se ade no hu ni de onyame e de ne nwa so ne so. Se obi obibi a o de ne se Awurade nsa so ti ase o da ne bibi a de me Awurade se Awurade asumasi na obenje mi sa o ye made na esem ya mi de me ye Awurade bi tua aka ene wasefo nyina aka e ya de akitu abi wasefo nyina ba se wantwa mu nyina mu be da ne nkwase ampafo me mfa nko police station nya o he minim ye me ye wa you be shocked for the rest of your life won say ye kase we nyame difo abeka wan wato ye kase we nyame sofo a ebi na to Eliasa Elisa os akokurachipa frobra Eliasa gina hwe onkola di no ka o command sisire tu wura mo mbawe nkola so ti ase obi a o carry mantle o carry power bia eni obi na be si o frɛ na aba o hye na gina o pai na pai so ti ase Elijah command ja meja fi shuruba so ti ase emre ye chi Shadrach Meshach Abednego tu oja fu mu won ka ase onyame bi a oye consuming fire sempo ye nyame ya ne ye ya ye mu emu asema wo ni Nebukadnezar ampa Ewurade beje won so ti ase when you call yourself a man of God a woman of God you must able to exhibit power enye de obi ka wo hwe I still stand by my word then kamechima ye direction du amu anka se say maame na Ewurade na afre be nwanwa so ti ase me de man ka se onyame mfre ne ana ye nya busa ya be say ne wa confirm ya kire say onyame no I like that prepare your word as you say agrada you make a statement previous to say whoever goes to the police station or tries to go to the court is not a man of God or a true man of God. Agrada is still insisting to arrest somebody who is trying to tarnish her image. And I am asking you, so what are we going to call Agrada now? I still stand by my word. You still stand by my word. I still machine Yamina a friend. Okay, and then you can't Agrada answer. The next question. You can't Agrada answer or no Dimabu and yeah, and also Dimabu. Okay. Obaka Agrada previously said, what friend? Oh, when it's TV station first, can you offer a tender TV? But ten stations, no so. A good Reverend Owusu Bempa, and we brought from account some brave.
None of them has taken her to court. Yeah. None of them have taken her to the police station. Nko gyina baabi mpo nyi na no ye. Otumi gyina hɔ kyerɛ ɔbɔfoɔ ɔfa mmaa sɛbio ɔfa mmaa ɔne nkɔfoɔ deda ɔne nkɔfoɔ yi sɛ refu no bubu mpa ɔno kura no ɔte hɔ no ɔne mmaa na ɛwɔ ɔsɔfoɔ ɔpɔ no ho ɔsɔfoɔ yɛ sɛ she has said a lot of awful words against this men of God. And then ɔmo ka obi dia Ghanafoɔ ɛmfa ne tena saa. Yɛsɛ Paul a wama ntɛm wɔyɛ dɛ. Oh, Paul a wama ntɛm fa so soma no. Ɔsi edikanfo Paul ɔkyi nipa no otwa ne ti. Ne boa. Ɔma yɛsi esuanfo bi aboɔ, nsi obi a yɛka deɛ. Deɛ ɔde yɛ ɔmo nyinaa Awurade sɛ Paul ofin sɛ me yɛ kwasia ɔn. Mema appoint madifoɔ ne masɔfoɔ ne me nkɔmsɛfoɔ. Wɔn ntina ɔman no mu nya mema dwuma no. Oti ɔman no mu yɛ ɔman akayaka deɛ. Awurade tɛ na Damascus square mu na pau. Ohyia no Damascus square mu. Ofura n'ani. Ɛmuna ɔhyia sɛ ɔse ayɛmu wan awura. Na Bible sɛ ɔka sɛ ayɛmu Awurade a wo time ya. So ɔte aseɛ. Enti amnamo anasɛ emu ayakayaka deɛ ɔpɛ sɛ woyi obi no. So ɔte aseɛ. Da bi a wo nim sɛ wo da onse na epempen so a etwe. Mr. Kemati aseɛ. Uti ayi 10 years to come obetima dane a big minister. Obi anim obi daachi. So ɔte aseɛ. Ɛna obia owu wiase bia ɔwɔ ne past. Obia yɛ bɔne pɛn. So ɔte aseɛ. Obia wɔ ne flaws ɛde ne mmerɛyɛ. Enti sɛ wo obi mmerɛyɛ a men fan tan si image bebre because empanimfo sa wo wefoɔ nsa na ya de hwɛ wo nso de because wɔn nsa ɛnefoɔ de the same thing. Isari kamo ti ase ɛna ɔsɔfoɔ bia ɛwɔ ne sinto so oti de me kana se asuafoɔ nyame furo mu nyina obi a wɔne mmerɛyɛ ɛmno ɔmo yɛ nyame adwuma yɛ Kristofo ade obɛfo ma yɛ bɔ na sɛnua ɔfo ahu mu kɔ so ebi mu kwa agya nyame adwuma no yɛ isan sɛ deɛ na ɔmo hwɛ no no ofuru ɔmo nkyɛn Isari kama kyerɛ sɛ enti ɛyɛ ɔmo adwene ntanta yewura no wɔkɔ afa ahu mu afuru kɔ ɛne ɛbɛbrɛ ebi mu paachi ebi mu san kɔ ɔmo nnwuma so but isan sɛ the unsins were there some be operating the realms of the spirit atwe akra ma awurade ntino sɛ deɛ tie biara awurade ma ɔmo yɛ otwa adwuma no wie ɛma ne wie ya papa Archbishop Duncan Williams ɔwɔ ne pass anameboa Mr. Ajin Asare ɔsɔfo pani ɛna no kene Japan so asiwi bia papa ya ɔno anso confirm yi sɛ na ɔyɛ vagabond ɔyɛ na so den ɛno ɛde ayi ɔyɛ minister ɔyɛ sɔfo pani enti nyame fa free oblivion anase ɔfa free the abyss na ɔde wasi the prominence ma poma tena bia etitire tena bia ɔde ne mogya kunkun dware no asesaw amwa dimu so te ase ema pinpoint and some fan kyerɛ maame no so too much yɛn pinpoint nsɛm nto no se yeah emra yɛsesa Paul as the person say I will come by your word yɛsesa Paul yeah ɔbɛka nyame yeah he did not want to hit at people who were criticizing him or condemning him. Archbishop will come once a minute. Ajinasari will come once a minute. Obi become pastor. They don't go back to the person to insult them. Rika. But when you are having a past, say who cried the time, who cried the who born for in Kofa are witnesses. Am I demonstration in our epic? Ama nkofo che say o pese o double money o musika be do say we offer bouncers the tiom it is and wo obi kan wasema do you have to come and pick up phone and hit back at those people and no any problem because omo yakopon from even when they had a bad past they did not want trying to condemn people who were trying to condemn them it is then tina ma me akra that ever out or person or hate on somebody who is talking about her why she know that all those things is her past. Yeah. Mama nchiro Mr. Leke. Sa wo show Bible mu awu. Bible ka se sika ni biri ye de. Da wafa. De na ni biri sika bia ne sika mmene da.
Ye opesika mu bebre emfaso bia no onye mu mfaso da. So what you say? Enti Bible na state. What you say? Enti so ma okwase akoju dwan. Na omo nso mo kwa abusumfie ni so e. Aye tentam nso e. Still now, ebi busu kwa abusumfie. Aye tentam nso be kan say. Once na didn't share. Aye ne past. Wa ya ba betwam. E na Bible nso kan say obi wo wiase no be obanya memu a na chiri nyoma ni nyina e pasafo duma. Ye mfa nka ni mprempre ho. What you say? Ye mfa ntade ni na. In maybe say why is she replying to things that people are and to the extent of threatening to arrest those people while she knows that she has a past? Unse enipa bia no owo ni shuni ne ban ansa no ba be fanyame. So what you say? E na no so fo ya obi fra brochire ba ya okoma anwo be school wi anu. What you say? Aye komu ana onwo ankasa na akwa akoyi. Obi a wo ni shuni ne ban. But Eradi fa free usuban ni ofra free mu na ode ne chiro no e de atenetene ni waye mua aye pe e wo na asem na ugina altar so na wo kanya me se e preach a e ka se mu ne yo. They say yam fa ma me agrada se class man. Oh na Paul Eradi shia no Damascus kwa mu o ka chen se kwa branch we nche no nkwoti wani. Oba they say no oba social media na okasa yam fa ne se mo mfa ne se oni mu hwe yam fa ne sa na obeka quotation kwa da bi obeka quotation kwa bi ba so ti ase mi amra nyame fra me kan quotation be bi ba ebre bi me kan quotation me ni sukura bi me kan bi bibia fa am ti sofu pani na me ne preach o say odifu anti sa hwe ma me. I was attacked amra na me kan scripture na me ya din say many should bring me, making kind now, and some are making kind a tiny upside down. What you say? Many should bring me, may shall be a notice, scriptures not done. I'm making kind of nine. And also, what catch him so, or if one is a show me a mammy. May a come. The general now should preach since I was a dear come. A attack. Anya come because rather my come in the ministry and I make me dada manful. What you say? Aya attack me we me bompa ma me so tell me why. If you scriptures upon scriptures. Odi for any so podium man. After for yeah papa Sofo Bernard H say yen so you podium yen fa ma me agrada born in chen because eja wa hye me ni na so dia pepere na ati asoreti yenya otwema no because nyoma na oye no yen fa ne sa abofra sa wo so owo no be fa na abofra dia ese wala na odifo Minia yen ka asem a we want to tackle the man called Manasseh. He has come out and tried to expose a whole lot of men of God. Actually, say a diphobia, a for one casa personally. He has worked with all these people. Abrante Manasseh no. Then some na can you dinner net too so our time. Are they true? Maybe dear, my main king kind scriptures were handsome. Now I am a man of the scriptures. Proverbs 28 verse 1. A tibia sempo si e sira no me. Say one friend sira obefa no me you be case. So what you say? Ebia hwe prophet Kofi Odu a okọ ne na ase anka okopo oje papa ne ka say enye obia na obetwe na ba ho. Say opo oje the man was so right. Eru mpo na owo Manasseh ko Messi okọ prophet Kofi Odu nchai. E wa asori am no ni nyame ma ebo mpaye. So mo friend miracle hour I stand to be corrected. Anapomu empire bo. 2 hours no so be wi an obi akọ na eduma. Okọ ne nchen se okopo oje ewie no na be si na tu. Se wakọ papa yi nchen na se de papa yi area so de man no. Every true prophet of God will do that. So you say because when we say we go asofo ni onim de ba ba ye no. What you say? Abofra na eja ne na ato ne sira no ogu ni papa na ni ma ni mu ase. One say na dey nya nchen. So the man have every right to walk you out from the church premises. On me pe eternity image in fama no. O ba so no onni adwensa sira emfa ma ho. So ti ase.
Osihwe obonefo dwane bra obi mpamo na tenenefo de woye nam se jatabruwa obonefo odwane a obi mpamo nobody turn the running away so ye bema tina why ati ase said ya wo yabe wanu besi wo ye bema to one from me wa o sina de nianchel say o tani so obi image a hwe yie anase you very careful be very strict emira wo kasa jebia wo odifo ne radia bi aso atero dia you can stand on that word and stand on the truth o na say so no sofo wo ya say wo ya say na adanti na omo ba wo nyina wo fesi wo o se na de nyina ne chero wo videos wo audios adanti na omo ba for you a wo police station ko ka say ebia ya papa give them pare osofo wo ya yesi aye yesi the video ni monje mo frame wo court ameba na adanti na wo dwane enti na Proverbs chapter 20 o say obonifo dwane a obi mpam wo na tinenefo de wo ye nam so databruwa misalekem nobody turn the ensurane na we oh enti so ya bema gina na bedi mema samwe enti ensem na ogina kan e bi keka fa asofo ni edifo even to the stand of mame at that dancer. I say now every altar in every room there's an altar. Ma enya abusa ensem na okeka ya lokre o ma enya abusa e ya de ketuwa bi but hu ba wo so kakra so pede a menya time master menya time master oh ye producer beti mama ye bo ansu na men kira o power of God nana mo beti mama ye bo ansu wo mo mpe bo bi maya e nsu wo me mama be ma muzi what from ma ho asem no fa bo bra me odifo be ya de mo mpe bo bra me nsu tem na fa nsu bra ebusiafo aha aye expose di oni odifo say ye be ya bisa aha aye wonwa aha ye butubutu ensem no akesa ne yesane ami noko eba bie enya bato epa elekpaji enti enne di bibi gina nana me won to won anoko won ye do gidididi ye be ye bisa manase on se eja de bia oyi asofo kire se ohu twantom ye enti enne ye be ye bisa ene usio odifo me pa won ade emu ene so opese ya exhibit power ya exhibit power be exhibit power na unse eya na empem bibiri no ho sa nyoma wenchi wo mu gunyame ni won si bibiri na unse mobo so ati ase odifo enso pe enso pe okay that the fabrem fa say on na fancy koto kakrai ahwefo hwe ye wo koto ye pe mo ma me oba ne wo ho ma mpa chobra oba bia wo bia ka ho bra be koto ase maye ma honye Hawaii be koto ase maye expose sexy girl ba ko pe koto maye fa koto yubu for maye say I hope say umu inside mensu wate etiefo eye Mr. Elekema eye Expo GH omo pese omo hunu se eye no kre se dia maham omo be friend say Manase ebi de so yes ade ato akwayo Manase efrim ni Manase eka nyina eye no kre ananse enye no kre na afiye hu ba bi a ade ne poma sibre na se enye no kre nso a ewrade ma ye hunu se enye no kre odifo ansa ne beto ade yi so no share video na obi mehwe ye beye ebisa it share mo obi mpre no no mehwe we your life we nya se yakofa baby ituni nyamre share fakoto obi status so fakoto obi message mu na mani pani hu se ye ebisa ebi bra ba wa ha aha no eni bra ba asem bi koso na won be kasi ya sheda twantro da bi aha ye be twantro a good content ye dey bro na me catch us subscribe na share no obi sunhwe bi eduma kwa so ya se enye obi ase need to se be bon che so ye dey ma wo share video na obi se bisa no na wo friendly truthful for so ye dey ene mu di nkomo odifo pijanso oba pijanso no koso fa kire camera no so mu ye o ma omo hu se ye nsu o man ka se
eye bibia me pa chaw hwe na nhwe mu monya nsuo monya nsuo eye nsuo oba kuta mame kutomude Nazareth ni ba Nyankopon hon konkron ye busawo eye papa Manase di okotena natu eye nyoma bebre kika manfo nsem bebre papa ye busawo ye nsuo o kan o Proverbs anase Psalm 28 verse number 6 ever also honhom butu nsuo no so papa me dia mi wakwa mi tontu abi keke wa hoden ene wa me so ye gina nsuo so ye busa na me gina Ezekiel chapter 14 verse number 1 to the last verse mi wura ye busa o ye busa ye sira wa titimire mu wo mo ya anwade no mo ya ahodwiri de e mo man ni hunu wadifo akronkron ene wasampakafo akronkron papa ye gina nsuo so ye busa o ye sira se aya no kure Said Mahama Manase ya very say Manase can be a no credit. Oba for Sonico from Kakra. So me you mention Chirase, or she come down. Me would I say, said ye Manase Kaya, what did no 2 Kaya in Ano? I no credit. A soft woman once in Nadi, Tennessee of image, and answer it in say, after Omusina, I no credit. Papa me would I giant so, busa. Mayante ensamda niente nsampa wanyame agya oba no nkunkudi ntumi so amen misale kem sonso na semaye fansa shase somode oba fansa mienu sensu ni bua mo nsa ba ku bulo se na mo daada bu na fa sensu ni ebe show to say de gya show ebe shock to say electric ebe shock no use free nsu ni mo ntente wa eyesima ba akopɛ Kristo honkonko ya siraw ayantam so wakasa o Kristo ayantam so ya bese ehu ahoden no tumi no kase wasama me san bio de Manase be gina oka ye nyina eya no kore anase nya no kore papa yi won sama no ten ma ya hu no kore bi e wa asemu entam so sima ba akopɛ miwura entam so o mani peso mu no kore bi e wa asem we mu ne bi asam no puma sibre esi miwura entam so eya no kore anase nya no kore o te sa onsam maso pa yifri je yesa be kam why o te se ashock o te se electric nso yifri nso nim enye sa be kam unsa no ba ku nso emu dudu pa yifri mu enye sa be kam miwura entam so pa yegina wanu asam sin ye abusa entam so won kongo da fo bua ye ene ye nsem bi entam fa wani chira ha na wanka se eya azan bi enankontompo bi ene ye weye abusa etoso miensa a ye tibi di bise Awurade wo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry entam so miwura entam so de Manase be kan ye nyina eya atro anase ni nyina eye nokore bua ya ni ye nsem bi entam so eya nokore why peja onsa no mame onsa weni sem peja kosoro fa weni sem su ni peja weni kosoro de Manase be kan ye bia na tu bia ye nokore muamu blo de Manase ebe kan na tu biara eye nokore na eye nokore tuo do na oka mesrew dia mejiso prophet Bernard Esia eye nsuo keke cameraman fa camera no hwe nsuo ni maye obi ankase yakopu busum bi ehun nsuo de agum anase bibi biara me pa chomo man nkofom ye producer se mo man nkofom fansa ni sem ya peja onsa right onsa ni right ni peja kosono maye mesrew asofo ene adifo ene ye nuanom nkomsefo a ye brada ebegu manimu ase eye papa computer man oba pa agrada ene asofo a aka mesrem mumfa papa ne mfo nso nche ne why Awurade a confirm wa na me ya aduma next week ananse week we ya mesa ba bio me de me Bible a structure to say let mesa ba near the second abusa yesrem mumfa nche
na de Manasseh be ka ye biara eye no kore Mr. Lekem Erade na confirm no Odifo Bosrem ka bia anim oti ye betimi di nsu ne siwo na ma business question fa nsu ni siwo ye fa nsu ni siwo ensem wagana o Oba tena sima mo wate hani ma wie Gemini wie Pastor Bernard ni wie Pastor Bernard na aka I'm not the one who said this. It is Pastor Bernard who has confirmed by spiritual direction. Unjindia ubedie. Oba ne du baby na me kra me hwe sa me tu say ye sister we nya shock bia. Ono asemu an otumi yi ni say kwe otumi say shock eba me. Shock no abem. Nia eche ni na ne say ensema ye nwa be mama na say de ejane kika fa asofo nu na bebre na eyelokre Odifo inti de Manasseh nam social media kan ene netu kwatena kan na eyelokre Erade a confirm say elokre inti eyelokre eyelokre Tigana fonjin tum eyelokre this is what is going on in the country eyelokre police wo pa o wo mo hwehwe Manasseh IGP dan pare wo mo hwehwe no na wo mo musa ne nsem nim yie enyam na me ye o mo se ye nsuo keke ene edi ya busa na me ya aduma me de me Bible a shock it say electric beba usom se be shock wa mo ahwefo so ti ase ene ya ne edi ya busa o Holy Ghost and fire prayer ministry na me sere se osofo bi a ho ba asem me de men take in two personal or Manasseh because one kraman di agura eno tafro wa so ti ase oni obi di agura eno tafro wa ye be sere se enya ade a efe enya ade a eye emre bi omo frame wo Diamond TV ye abusa afena presenter no dwane ade ne bo ne hwe ho ma ne to ne kotu ba bi na okita on live set ahaso live set issue ekoso na aha expose ye there ya catch us we are bringing you nothing but the best because on expose strengths no we want to bring you always the best ebusiafo Odifo Bernard echese Manasseh nsem o ye bisa we nye se onu na all kan ebisa na echire se de Manasseh ka fa asofo ni hu ni na no eye no kure enti IGP dan pare bibia ewo biri a ko hwehwe Manasseh na mo mba no ho ba na nsem no ye hwehwe mu nkoso enti se ne all kan de agrada ene akola ni baba ni de ampa ehye ne dan na se enti se ye bebubu dan no ni ahwehwe a eye no kure o se ne abu fa enche no Odifo ye I come to ask a question. It is the working na e de ebisa no kure a wakopa owusu be patro say the okani no kure why does he have to go back and beg that man some of the pastors are very dangerous so what you say ebi mu a wo mo ho odin no mo ho hin so what you say and I remember there for me need the Manasseh make peace with everybody so what you say Ubia or past. Even though they have done those things. They have done those things, sir. But he's trying to make peace. Do you know, see, police will be among some yard from former bribe? Do you know? And then they be a Ghana for a problem. Your police will be on Moji bribe or be out from for what you say. And non sure, but soon they are occupying their uniform. What you almost show uniform with your Mojuma. But a radi de Bichi on the Yasuka. So you say, a radi, I know you to move Uchian Yasuka. I also make us a make us a radimati. Now, or catch them say a year, we sound to see a cassin, and see a year, we say, oh, I would. You want to come maybe my idea about a radimati. Yeah, a radimati. Christomati. Or the minute or 1 minute here. 18 2 minutes, answer the 2 9 of the time. And you did for me to make a some minutes. She shed a chick, oh, obey. You for me, the impression with the best. There be Mr. Amenko fat gamblers for my Miss. I was here for now, me catch you say. My young child won't come, Sima. You're back. We have issues there. Onyadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan e na wasiewie e na wo penchensen papa e de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo
agye wɔn atum ne true things ana wɔn adwuma ɛda nso na wontu sika engu da biara ɛda